President wa bandla ra ANC Cyril Ramaphosa uri Israel ri fanele ku yima minhlaselo eGaza. Mfumo wa Mpumalanga va tena magoza ma technology yintshwa ku herisa vugevenga ka xiyenge xa vupfhumba. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. President wa ANC Cyril Ramaphosa uri matiko ya misava ya sola minhlaselo ya tihanyi eGaza hi vuthira mfumo wa Israel. Ramaphosa a vulavula na vateki va mahungu endzhaku ka nhlengeletano ya swirhonkulu swa ANC na mintlawa leyi seketelaka Palestina. Murhangeri wa ANC u tlhela anguleka xiviko lexi ha ku humesiwaka hi holobyenkulu wa Israel Benjamin Netanyahu. Swifaniso leswi hi swona leswi nga endla leswaku president wa ANC a sola swinene ku dlawa ka vanhu loku nga le ku humeleleni tanihi leswi Israel ri yisaka emahlweni no hlotana na swirho swa Hamas. What is unfolding now in Gaza is beyond being unjust. It is genocidal, and that is why we are dubbing it as a genocide against a people and a collective punishment against innocent people. And it is for this reason that we have called for a ceasefire. Ramaphosa u tlhela a nyika mavonelo ya yena leswaku ku va na mimfumo yimbirhi naswona u kombele matiko ya misava leswaku ya nga bangile etlhelo leswi nga le ku humeleleni ePalestine. Naswona ehenhleni ka mbulavulo wa holobyenkulu wa Israel, president wa bandla leri fumaka uri mhaka ya mimfumo yimbirhi i mavonelo ya nhlangano wa matiko ya tinxaka kumbe UN. We've heard what Benjamin Netanyahu has said about working hard to prevent a two-state solution. A two-state solution is a globally accepted solution for the problems that have been existing between Israel and Palestine. The United Nations has articulated its view in that regard, and the African National Congress as well, and many other organizations. Mabandla lama seketelaka Palestine bere Xitsonga a ri yise mahlweni no seketela Palestine. We would like to place on record our gratitude to the ANC and the government for highlighting the violation of the rights of the Palestinians and for correctly dubbing what is happening there as a genocide. South Africa has been resolute in various international forums in calling and dubbing this as genocide and calling upon the international community and making its voices heard with regard to the genocide that is carrying on. Qatar le ku tirheni hi matimba eka matshalatshala ya rona yo ringeta ku khoma minkanerisano yo yimisa nyimpi. Ntshamo wa xikombelo xa bail ehenhleni ka muchudeni wa 21 wa malembe Bafana Mahungela a wu vuyele nakambe ekhoto ya magistrata ya Alexandra namuntlha en'walungu wa Joni. Mahungela u hehliwa hi ku dlaya mudyondzisi wa 34 wa malembe Kirsten Plate. U tlhela a hehliwa hi ku phanga ni ku pfinya. Yena u khomiwe campusini ya Varsity College eSandton n'hweti leyi nga hundza. Muhehliwa u fike ekhoto a bohiwe hi tinketani leswi hlundzukise magqwetha ya yena lava nga lerisa leswaku ti cinciwa ku ya hi xileriso xa khoto. Jaha lera 21 wa malembe wa kaneta leswaku a lo kunguhata ku dlaya mudyondzisi. U ri ku hava munhu a nga hanya kahle emihleketweni a ta dlaya mudyondzisi loyi. Muchudeni u vula leswaku u xanisiwile hi varindzi na maphorisa. U vula leswaku a va n'wi hlayelanga timfanelo ta yena ni leswaku a va n'wi bela yini na ku tlhela va n'wi sindzisa ku va komba riqingho na ku teka swifaniso. Mfumo u cince nandzu va Schedule 6. No, I think you wouldn't be right in your mind if that's how you think. You wouldn't be right in your mind? Yeah. So, yes, if you think that way. Yeah. Why do you say so? I can't just come from a party the previous day, going home to go submit an assignment and decide, yeah, I'm going to kill someone now. What does that benefit me? Yes. When you said that gentleman who's sitting next to my learned colleague, the prosecutor, is the one who arrested you with other private investigators. Now, let's clear this one for the court.
He showed you a picture on his phone. Yes. On his phone. On his phone. Were you admitting that yes, indeed, I'm the one who killed the late Miss, Kristen Claes? Or were you admitting to the fact that the photo which he has on his phone is yours? The photo which he has on his phone is mine. Did he tell you how he got this photo? No. Okay. He just tricked you, he impregnated the girl and stuff like that? Yeah, someone else came. Someone else came. Someone else, yeah. Now, let's come to deal with this issue a little bit, because I don't want to treat this as if it's a trial. At the time when you arrested at the rest, did any of these people who were there read out your constitutional rights? No. Even the gentleman who's here? No. He treated you as if no constitution exists? No. He didn't say anything to me. He just asked me, is this you on the photo? And then I said yes. Then the one put handcuffs and then he started slapping me. Kutengwa ka nandzu ku ya emahlweni. Ndzawulo ya vuhlayiseki na vutleketli Northwest va karhi ku tiyisisa mapfhumba ya vuhlayiseki ku engetela nhlayo ya maphorisa lomu magondzweni. Maphorisa lawa ya tivekaka tanihi the Eagles va ta tirhisana na maphorisa ya ntolovelo ku lwisa vugevenga. Xifundzankulu xi vile na timhangu to tala ta ku phangeriwa ka mimovha ya ku tleketla. Vugevenga byi katsa ni ku hlaseriwa ka vapfhumba egondzweni ra R55 eka bazi leri a ri kongome eSun City kusuhi na Rustenburg. Kusimekiwe pfhumba ro sivela vugevenga ni mafu emagondzweni ya xifundzankulu xa Northwest makhisimusi lawa. We are trying to make sure that people obey the rules of the road. We are trying to make sure that we reduce fatalities on the roads. We are trying to make sure that people are safe until Christmas and New Year. That's why you see us, MEC, traffic officers, police, all officials for the Department of Community Safety and Management. We are on the road. We are all over the province. Kuvekwe xiyenge xintshwa xo hlawuleka xa maphorisa ya le magondzweni lexi nga ta tirha emagondzweni vusiku ni nhlikani. We make sure that come December, Christmas, come New Year, people are safe, people are free to visit Northwest, people are safe to visit South Africa. So the new unit is called the Eagles. The Eagles have landed in all the N4s. You are N4, you are N12, you are N14 and you are N18. To make sure that in those highways, in those ends, people are free to travel. Vachayeri na vona va amukele pfhumba ro tiyisa vuhlayiseki bya vona hi mandla mambirhi. I keep to the speed limits and just the normal observing of other people, because that's what causes problems, isn't it? Yes, you don't just depend on what you do, it's what others do as well. There are many of us on the road, people are traveling, but by excited December, some of them break the law, but drive about Banwile. So to prevent such things, we need such initiatives. Pfhumba leri ri langutiwe ku fika emakumu n'hweti leyi taka. Loko swo hatetano ndzawulo ya vupfhumba eMpumalanga va tivise hi michini yintshwa leyi nga ta pfuna ku sirhelela vapfhumba eka xifundzankulu lexiya. Michini yi katsa tikhamera ta manguva lawa na yin'wana michini. Xifundzankulu xa Mpumalanga hi yin'wana ya tindhawu leti fambaka emahlweni hi ku endleriwa hi vapfhumba laha Afrika. Vaaki va laha xifundzenikulu va tshembele eka xiyenge xa vupfhumba ku tihanyisa tanihileswi xi tumbuluxaka mintirho yo hlaya. Kambe ku hlaseriwa ka vapfhumba eka tin'hweti leti nga hundza swi ve na nxungeto eka xiyenge lexi. Leswi nga susumeta xiyenge xa Kruger Lowveld Chamber of Business and Tourism ku teka magoza. Well, the minister didn't give us any money. Okay. The 35 million is a very rough estimate, which involves all the phases as I explained, which is number one, the continuation of the Numbi Road project.
and number 2, a base monitoring system for each of the towns. Number 3, enough smart cameras, 3 or more in around each town, with covering all the access routes. Vapfhumba va amukele ku nghenelela ka Kruger Lowveld Chamber of Business and Tourism. Kambe va kombisile ku vilela hi xiyimo xa magondzo lama kongomaka eka tindhawu to wisela. If I am as a tourist coming to this province, I surely, that's one of my big issues, is the crime issue. I will think the tourism will benefit from it to help to prevent crime, because a lot of people, we are coming out of the park now, and we've spoken to a lot of people there. They all say, all of them say they avoid, like for instance, Numbi Gate. And so there are certain routes that are being avoided, and that also influences the local businesses, because the people don't get supported anymore, because they don't get there anymore. Viki leri nga hundza tindhawu to hambanahambana ku vekeriwe tikhamera leti kongomaka eka tindhawu to wisela. Leswi va kona hikokwalaho ka ku lava ku hunguta migingiriko ya vugevenga. Our government is not able to do enough at this point, because I feel they're completely overwhelmed with the level of criminality in South Africa, and they are completely under-resourced. South Africa faced numerous challenges, and the money is just not enough. Greenberg u hlamusele leswaku ku hela ka vhiki tikhamera ti ta va ti vekeriwile eka tindhawu laha ku nga mangariwa timhangu ta vugevenga. Ku tlhela ku va na app ku mangala vugevenga leswaku vapfhumba va ta hlayiseka. Nhlambulo Mabasa wa mahungu ya SABC eMbombela eMpumalanga. Xivutiso lexikulu eka vunyingi bya maAfrika-Dzonga, xana xiviko xa khale ka president wa ANC Jacob Zuma xi ta khumba njhani vandla ra ANC eka nhlawulo wa haxa wa game? Hi Mgqibela Zuma u humese xiviko xa leswaku yena a nge vi xiphemu xa pfhumba ra ANC ra ku gangisela tivhoti ta nhlawulo wa haxawa. Zuma u tlhela a vula leswaku a nge vhoteli vandla ra ANC. I joined MK as a soldier and I took an oath. When I joined the ANC, I signed my signature. I did not take an oath. Khale ka president wa ANC Jacob Zuma u kombela leswaku ku va ni ku tshembeka. I'm not going to vote for the ANC. I'm going to vote for MK. And I'm calling MK members, ANC members to vote for me, MK. Leswi ta hi nkarhi wa nkoka swinene laha ANC vandla leri a nga ri vitana kaya malembe yo tala ri ku tirhaneni leswaku swi nga endleki ri nga kumi tivhoti to tala ngopfu ku fana ni nkarhi lowu nga hundza. Zuma a ri n'watipolitiki wa xiyimo xa le henhla eka vandla na khale ka president, nakona hi yena a ri yexe loyi a nga va ka swivandla swa mune swa le henhla eka swirho swa tsevu swa le henhla. Tanihi leswi a nga na vuxaka ni vandla rin'wana ra Umkhonto weSizwe, ku ni ku chava ka leswaku leswi swi nga ha endla leswaku ANC ri hluriwa. Tanihi leswi sweswi a nga swi veka erivaleni loko lembe leri taka ri fika, mutivi wa tipolitiki Sandile Swana u ri Zuma a hi xirho ntsena xa vandla, nakona leswi matimu ma swi kombisile. Numerically and based on recorded statistics, Zuma will impact. If they allow this thing to get out of hand, it will impact on the electoral results of the African National Congress. Ile tlhelo Dokodela Makgoba u ni mavonelo yo hambana, u ri nkoka wa Zuma eka tipolitiki wu herile. Zuma's political influence in South Africa has been overstated, and I think it's high time this election should actually determine that the man is finished and he has no power to direct any political agenda in South Africa. Zuma ai khale ka president wo sungula ku xopaxopa vurhangeri bya Ramaphosa. Khale ka president Thabo Mbeki na yena u kombise ku kala ku eneriseka hi vandla, kambe goza ro hetelela ra Zuma ri hlamarise vo tala. Tanihi leswi vo tala va nga le ku pandzeni ka tinhloko, president wa vandla u ri un'wana ni un'wana u na mfanelo yo votela loyi a n'wi lavaka. We all listened to that announcement and we have noted what he has said, what he has announced, and that is as far as we are prepared to go at this point in time. And everyone in our country is free
to express themselves in relation to who they will vote for and why they will vote for them. And we have noted what former President Jacob Zuma has announced. Hi semahlweni mahungu ya SABC xifundzankulu xa Limpopo xi ta nhlayele henhla vugevenga bya ku ceriwa ka migodi swi nga ri enawini eka malembe lama hambileswi vazamazama van'wana va nga lova eka timhangu ta ku hodloka ka migodi maphorisa va ri va karhi ku hlula eka nyimpi ya ku lwisa vugevenga lebyi. Sweswi na malembe vaaki va le Athock na Bakersford eLimpopo va karhi va karhatiwa hi vazamazama lava celaka chrome. Ku vikwa leswaku ku na vaaki van'wana lava na vona va nga vazamazama loko van'wana va thola vahlampfa va ri ku cela chrome hi swona swi endlaka leswaku va tlela va dyile naswona va kombela mfumo leswaku va pfumelela ku ya emahlweni no cela kumbe wu va nyika tilayisense ta migodi leyintsongo. Our government should legalize the zamazamas, and as affected communities we are not regarding them as a zamazamas, we are regarding them as artisanal miners. Na ke bereka ka di illegal mining e ke parepa ka piki ka taba gore mmereko a gona tene re ke shaka dikrivana. Vazamazama van'wana va lovele varhandziwa va vona lava nga wela hi migodi loko va karhi va cela. Van'wana lava celaka va ri hambi leswi vekaka vutomi bya vona enghozini va boheka ku ya emahlweni migingiriko leyi. Vazamazama va siya magoji lamakulu endzhaku ka ku cela tanihileswi va celaka va tlhela va nga lunghisi. Tindhawu to tala leti nga wela hi khombo ra vugevenga lebyi a ta ha tshameki. Pula e nweleng ka ba wela ke mine ba gogoje ke metsi ba kopana le metsi re ba sanjura ba jwe mo ba tsene jwale ba tsena le shobaneng le lenyane jwale ke moka ba kopane le metsi ke moka metsi ala a be a gogola mobu le matlapa a kona a ba teileng and then ke moka a ba bang kore fo ya bona ke ba ile gore a ba fatishe ba ba fatoloje mo mobu. Batho ba ba go epa koromo go ne ba bang ba kgona go tsena ka fase ba re ba shumisha dilo ba re ke jackhammer bana ba jackhammer ba tsena ka fase o kgona gore ka gore o epe koromo e fela ba tsena so ba tsena ba etswa ka next door. President Cyril Ramaphosa u tivise leswaku ku ta vekiwa masocha leswaku ta pfuna ku lwisana na tizamazama. Xandla xa holobye wa maphorisa u ri ku vekiwa ka masocha swi ta pfuna ku lwisana na ku ceriwa ka migodi swi nga ri enawini. We have responded to illegal mining in the country, and the president has further strengthened our arm by allowing the army to be in our space to further consolidate and bolster our capability in that area. And we are making very serious inroads. Definitely, we are certain that we will defeat illegality in terms of the mining space that we have experienced as a country. We are succeeding. Randi telerile loko pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar ra 18 rand 52 cents, pondo 23 rand 46 cents, euro 20 rand 24 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 37 cents. Minkavele ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,022 hi awunsi, platinum $957 hi awunsi, nxavo oyili mbisi $79.03 hi mphongo. Kasi loko hi mkhomele wona namuntlha man'wana ma ta va kona hi wa vunharhu, maxelo ya landzela endzhaku ka mavhengele riperile. Riperile a langutisela leswaku maxelo yana namuntlha yena ekhomele yini ta khansela mpfula kona kwala ka 60% loyi nangisa kona kwala tindhawini tin'wana tele Mpumalanga xikan'we no kona kwala KwaZulu-Natal ku fika kona kwala Eastern Cape la nga ta khansela mpfula ya kona kwala ka 60%, Limpopo ta khansela mpfula yo vevuka kona kwala ka 30%, kambe ka siku ra mundzuku mpfula yi ta va nghenelerini na kona kwala ka 60% kona xifundzeni xa Limpopo, tindhawu tin'wana ta kona kwala Gauteng na kona kwala Mbombela ku ta khansela mpfula leyi nga ta va yi ri kona, kambe ka swilemukiso ku ta khansela
ro mpfula ya tilo loko hi langutisa kona kwala Free State na tindhawu tin'wana to kona kwala KwaZulu-Natal laha hi nga ta va kha ya mahlweni eka siku ra mundzuku laha hi nga ta kha yi fika na kona kwala Limpopo Polokwane ta kha yi nghenelele na hi mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kambe xifundzeninkulu xa le Gauteng na kona mpfula yi ta kha yi langutiseriwa ku va yi ya emahlweni kambe eka siku ra mundzuku ku ta kha maxelo yo hisa kambe ku ri na mpfula leti nga ta kha ti ya emahlweni loko hi langutisa kona kwala Johannesburg Springs na kona kwala Pretoria Bronkhorstspruit na mpfula yi ta kha yi ya emahlweni eka siku ra mundzuku kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo ku langutiseriwa ku hisa swinene loko hi langutisa kona kwala Giyani ka Maphata ka Dzumeri maxelo ta kha langutiseriwa ku hisa swinene Messina xikan'we na kona kwala Thohoyandou Tzaneen maxelo ta kha langutiseriwa ku hisa eka siku ra mundzuku xikan'we na kona kwala Phalaborwa Polokwane maxelo ta kha langutiseriwa ku hisa kambe na timpfula ta kha ti nghenelerile kambe xifundzeni xa le Mpumalanga Skukuza yi ta kha langutiseriwa ku hisa swinene Secunda na kona kwala Mbombela maxelo ta kha langutiseriwa ku hisa eka siku ra mundzuku kona kwala ka 31 na 26 wa ti-degree kambe Vryheid na kona kwala Ulundi Richards Bay xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ta kha ku langutiseriwa maxelo le hansi laha nga ta kha langutiseriwa ku titimelela nyana nampundzu loko hi langutisa kona kwala Pietermaritzburg laha nga ta kha langutiseriwa kona kwala ka 16 xikan'we na kona kwala Kokstad laha nga ta kha langutiseriwa maxelo le hansi eka siku ra mundzuku kona ku ta kha langutiseriwa ku hisa loko hi langutisa Graaff-Reinet William Moore xikan'we na kona kwala Komani exifundzeninkulu xa le Eastern Cape Mthatha yi ta kha langutiseriwa maxelo le hansi kona kwala ka 22 wa ti-degree kambe a Western Cape ku hisa swinene loko hi langutisa Klein Willem xikan'we na kona kwala Vredendal Beaufort West yi ta kha langutiseriwa maxelo yo saseka xikan'we na kona kwala a Cape Town Hermanus na kona Cape Agulhas maxelo ta kha langutiseriwa ku kufumela kona kwala ka 24 na 25 wa ti-degree kambe ku hisa loko hi langutisa kona kwala Springbok xikan'we na kona kwala Appington Kimberley Kurumani ta kha langutiseriwa maxelo yo hisa swinene kona xifundzeninkulu xa le Northern Cape kambe Sutherland yi ta kha langutiseriwa maxelo yo hisa na kona kwala ka 30 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Free State ku ri na mpfula leyi nga ta kha yi nghenelela kambe Sasolburg yi ta kha langutiseriwa ku na mpfula kambe yi ta kha langutiseriwa ku hisa xikan'we na kona kwala Frankfurt leyi nga ta kha langutiseriwa kona kwala ka 32 Bethlehem yi ta kha langutiseriwa maxelo yo hisa xikan'we na kona kwala Bloemfontein ku ta kha langutiseriwa maxelo yo hisa swinene eka siku ra mundzuku kambe Northwest yi ta kha langutiseriwa maxelo yo hisa laha nga ta kha langutiseriwa ku kufumela loko hi langutisa kona kwala Potchefstroom Klerksdorp yi ta kha langutiseriwa maxelo yo hisa xikan'we na kona kwala Tosca na kona kwala Vryburg hi swona swi mi khomele swona eka maxelo ri perile